الباب السابع عشر دنبغال جيدي دا بانغا سابو جيدي دا بانغال اللباس نيوتان في برناتيري كو هنو مسيب يلبه غاستين برنورد كإسلام تشونش إسلام. أنا أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه قال بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي لا يكونن والله لا تويت من أمتي مرد مفتان أقوام يمبي يستحلون الحرة دغينو بي حرة والحرير حرير دول دو ديدي تشونش كو دغا كو هارمان دو worbe jamanu nelaɗo maki ha miɗo andi woɓɓe goo aroya e ɓawan ɓe dagina ɗum sabu yorere hoore maɓɓe e lundagol dina maɓɓe e bewre maɓɓe wata en tawe e ɓe ɗiɗo ɗiɗi men ɓe no selli ka ɓorno konene hay ɓe weƴƴiti ɗum ɗo dara en duwaka walade kindanki taho na ferema ɓornoɗen ɗum rawa abu daud asluhu fi lbukhari wan hudhaifata radiallahu taala anu qala inaha rasulallah nelaɗo allah haɗi an nashriba nde men nde yarirten enen julɓe worɓe ɓen fi anettidabi e miran kanŋewal fiddete kalse wan nakula fi ha e nde ñamirten miranji muɗum kadi wa labsil hariri e ɓornagol coñci hariri wa dibaji e dibaji wan najlisa alay e nde jooɗoto ɗen e hoore tapiji mum ma daɗɗude mum ma daraje mum nelaɗo haɗi en ɗum ɗo haɗitoɗen musidɓe rawahul boukhari wan umar radiallahu taala anu qala winaha rasulallah nelaɗo allah haɗi an lubusil harir e ɓornagol hariri illa mawdi'u isba'in si wonara ko pilasi cuñ kolli ɗiɗi aw salasin ma kolli tati aw arba'in ma kolli nayyi hara kaftani ma on fop ko embere ka kolli nayyi ma ɗiɗi ma tati waloto hara ko ɗum ɗon jilli hariri ɗon hara ellala muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim wa anas radiyallahu ta'ala anna nabiyya wa nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa wa nawinanno li abdurrahman ibn auf wa zubair fi qamisil hariri waɗugol dolokun hariri fi safarin e nder voyage kono noon ko gantode waɗi ha o newinani ɓe ɗum min hikkatin ko sabu ŋañare kanata latinode bihima e maɓɓe tawi noon ko kulloye ŋaccihoy woni e maɓɓe ɓe ɓurti coñci maɓɓe ɗin fof tawi hunde ala ko ɓorne sowona on hariri ɗon nelaɗo daginani ɓe ɓe ɓorno ɗum o yanani ɓe alegoy fi kun sayi hun ɗon ha coñci maɓɓe ɗin ko gatata kon iwama ha goɗɗi heeɓo muttafaqun alayh wan ali ibn abi talib radiallahu taala anu qala kasani nabi annabaji allah on holtinila hillatan cuɗari sira'a ko inde coñcol masalan sifa ko wiyeten ni bamako ma udin ma nigéria ko inde coñcol satta piriwol on say fa harajtu fiha mi yaltidi e maggol fa ra'aytul ghadaba mi yi tikkere ko nelaɗo muni kon fi waji keeso maɓɓe fa mi yi ɗum min kadi mi landitake mi andi ara e gorko duwaka ɓornade fa shakagtu ha mi yehi mi seekingol mi kuppingol mi sendi baynani sa hakkunde sonnaɓe am ɓen muttafaqun alayhi wa hada lafzu muslim ko andi ngol en coñcol wiyetengol sira'a ngol ngol ɗon kadi enen worɓe en hana ɓornade wa nabi musa radiallahu taala anu anna rasulallah sallam qala wa maki uhilla dahab wal harir kanŋe e harir daginanama li inati ummati sonnaɓe mofte an ɗen kono wa hurrima ala dhukuriha ɗiɗo harminanama worɓe mofte an ɗen few rawa ahmadu an-nasai wa tirmidhi wa sahaha an imran ibn husayn radiallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa inna allaha no allah yuhibbu himo yiɗi ida anama so nemini ala abdi e dow jiyaɗo makko nimata nema an yara nde o yiyata athara nimati batte nema makko on alay e hoore makko rawal bayhaqi foti e yimɓe buy allah no okkori ɓe coggu otowal tawa hay motoruɓe mala hay welorɓe mala kulol tum fi wota ɓe naɓor goɗɗo guddan ma kulol fi wota yimɓe ɓe sikkuɓe heeɓi jawdi nandi wota ñanne ɓe ñamuɓe mata bomɓe ɓe geruɓe tertoɗen ɗum kala ko allahu on arsukuma he okkorte kadi hijabu ko hisira e mu'um he kala allah hino yiɗi so neminima nde o yiyata batte nema on e ma himo yanñamma fi ko ɓornora basen kay aɗa wo an hiɗa ɓorno kaftani hoye ñaaɗu koye ñuɗi koye a piiri allah hayre wulde a dullanimo o hoynanima a sattinani hoorema allah no okkorma coggu otowal he wata jogo vélo ma moto ma wona desa e ɗaɓɓugol oto he si tawi allah subahana taala okkorima fi coggu maaro e tew kama e ji wata taw an hara ñande o ko futti hal e toori hal ñamete watte yil so wona ɗum ara a toñi allah ara hawnaki goy allah jaɓita e nema jonna men menen ñaamo ɓen ɓay menen men ñaama e seeɓike min ɓornoto seeɓike men darnay seeɓike men hajjoya seeɓike min okkay kadi seeɓike wallahi yo allah yaññayi won ali radiallahu taala anu anna rasulallah sallam naha nelaɗo haɗi allubsil e gasiyi wal mu asfari ɓornagol gasiyi e mo asfar ɗum ɗo fof ko façon coñcini ɗi wata on min abdoullahi kala déterminande on ko ngol coñcol ɗo tigi rawahu muslim won abdoullahi ibn amri radiallahu taala anhuma qala wi ra'a
nelaɗo yii alayya e an yii e an annabiyu sallah sallam taw bayni coñci ɗiɗi mo asfaranji fa qal nelaɗo maki ummuka amartaka bi hada ko biroma yamirma ɓornagol ɗum ne rawa muslim mana ko andi ngol en ko coñcol debbo ki coñcol debbo wan asma'i binte abi bacre radiallahu taala anhuma annaha no kanko akhrajat o yaltinno jubbatu rasulillahi jubba hunnelaɗo ɗe wawi wide rido hunnelaɗo makfufatul jaybi e jubbatu ko dolo kenani ko cuɗari nelaɗo allah sallah sallama awa makfufatul jaybi hino pikkira jibaji muɗum ɗin jibaji bimana doloke on hino pikkira wal kummayni e juuɗe doloke ɗen ɗiɗi wal farjayni e koyɗe ɗen ley ɗiɗi biddibaji dibaji o andi dibaji en yewti ɓawa toon harmine gorko ɓon to kono ko so tawi ko kañum ƴetta seeɗa pikka wano yewtinno ɗen noon ka harire nane en ƴetta ɓuuri kollinay ka walto haray ellala rawa abu dawuda suluhu fi muslim wa zada o ɓeydi kanat laatino coñcongol inda aicha hino kaka jungo nene aicha woni radiallahu taala anha hatta ko coñcongol ko jungo nene aicha wonno hatta ko ɓidat ha ɓe faati fa gabattu ha on say min kadi mi yehi mi ƴettingol jungo nene aicha ɓanela nene aicha fatike min kadi mi yehi mi ƴettingol mi ɓorni wa kana nabiyu laati annabaji allah sallah sallam yalbisu ha ɓe ɓornoto nongol fana hano tawi menen nafsiluha meɗen wuppanayngol lil marda wonande nawnuɓe min yarnaɓe nastasfi bi meɗen ñawdoraynongol le kadi min sella na ya dallinor ɗum de an kadi inna a wuppay dok kaptani bemma mama soro ma yarna nawnuɗo ma yara lotoɗa la nelaɗo e goto wona gotum wona ferema nelaɗo e bemma wa zada al-bukhari ɓeydi fil adabil mufrad ka dambugal nedi weddi ɗum wa kana wo nelaɗo laati ko yalbisu hay ɓe ɓornoto nongol lil wafdi e hoore délégation so ɓe yaade délégation wal juma e juma bi mana coñcongol hari ko yaltirgol mum awa